Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kakanhon jogi santali giseng balang kebakan tup ya ka KSU, FKJGP, HNYF, RBYF, bat ka JSU, kilapan bena bahaga sengi palai, kata ka arfu sauterik unai weng arajar arfu kin syong sengolem hau mat kiang nangba, kum kadak ka jing sengolem, ya ka jing syak siat yap jogi sangut kinong syong sinong, jong ka sinong mukro, hagi pulit asam. Kani ka jing syong sengolem kan sedang naduk kapor lai baje nok pai sengi. Kinong elam jong isan seng kila kerpat ya kipai ba ban wan yasno ketilang ban syong sengolem bat hadin kata kan sadon ke jingtang membeti hakapor janmin. Hakajo kapor kini kisan tali kiseng balang kata ka KSU, FKJGP, HNYF, RBYF bat JSU kila penbena bakin perlong daga non-cooperation movement hakasengi kebabut kata ka arfusan tarik unai weng arjar arfuar. Kini ginong yalam jong kisan seng kila kerpat ya baro ginong tray sorkar bakin nomlech ya kejing tray jongki hagatay gasngi kum kadak kejing peni ya kejing sungolem halor kejing syak set yap kisan ngut ginong syong sinong jong ka mukro hagi pulit asam. Ngi kum kejat rio ni lama di bawah bedum meni gasngi belawan hap ngi ya ka bang ladu no itu kis sangut ki mensim rio balului hagi syale donbor haki ni ki pulit asam te borok nasrai plei itu ke jingja ka belaja ya ka ba plei sha ka de ke jingle rio khlau jeng pulit asam ka ba kim khenshu ya ki brio baloi ru ba ka di sha thambor yengi kum bejat ben rio kini ki jingja ki juja hi haman laki por ngijui tak kham tam ki thain khaput ka ba pelngok kalong ba beli nakalian ki kulit jok jala ke jongi kim junut benle ne baja kun kusha ya kulit asam kumbalong mendin ngitep auto kacaka hi yang de kacaka kana ha apo megalia hawa ki kulit jok kulit asam baki humga kilawan man thombor pet ya ki bri jongi tingi kum kaseng minum nak bersong kriti nama baliu kadau ba ya kecing perlong ya kan ni syak thambor kadai nak kata jong kecing kuman pelajar sorka ni seng balang nak kapor kecing elang ni juga snow sorka ba kejudan be kata syak thambor ya ki priu jongi haki ka than khapot boda herengi i ba hadu menta meneru nakaleng sorka kamdan kanu no kecing simkhia dan nakaleng kejongi nilarai ba ninang ya penjur susu ya kecing ki kejongi ya kini kejung kuman jak sarkar ya kabala lasa kesngi nakal yang jongi kisan seng kandan kata kejing syong sengolem namta kini ki mensim bela du no apa umat yang ngoba bahadi kamu kan sebut so kejing thang bometi dene kaporu nakal yang jongi ki san seng ya wer ya ba ki badan lang kata mensim jo kejing sengolem kejing ki kilak wan lang lasa kesngi te nakaliang jongi nilai i kita kijing kular kaba nakaliang jong kini ki asli ki sarkar jala ya kaba ngi i nakaliang jong sarkar asam ru kila ai la jong kata ka jing kadak ka jeng PDI maki bakin la suspend ya tau osi jong ketika area opu sapo karbiang ngolong bakum ju la transfer UDC bat kila pentip lu bat set up ya kita ki committee inquiry ko pair bat kumju ru ngi nakaliang sarkar jala ka jongi ru kala sim ya karai ba ya kani hiru kan ai ki bor mo joka MHE bahkan kini lam kan pelam hari ke bang dan ban ong kalong ba ngismusi baki bulsin kini committee hi nakapos kapor kisukut kumto upat ba umjuyo je pecah nomor baliu kerasnya mencuba kayak baca polang pi ngi iba samut ki mensembriu ngi hi kumbaca beri nglado hari hantu ko por gladon kita ki inquiry bagi komiti ba fair hari hadu menta nimpa yo ka jing pecah ba kitu ki beri badan polang pi gladon em kata kita ki beri kepada kita lang pi ki kulit ba penyap ki beri jongi
la pensitam ne meki kat komkaan hari hadu menta ngi pai bak nak sa om dum tiga ju iru kai pai bak banong sarkar ba ke jingja hapok mukro kini ki beri kelawan kibadan hapok kaan kelawan bandung jubah kisinong kejongi ban sim mi kemen simbrio pet dimenta ke bengi bak banong ya sarkar kari ban register kes no eki pada kadang register kes ru kari ban ong ke sarkar Assam bagi ban IT no syak sarkar Meghalaya kenapa sarkar Meghalaya kalawan le katkum kaan ki berkaman le ingin sedang suatu kerja jika tuan mengurus malam tadi kepenbut sampai jeng thang bomedi buat lasis ngiru in penon sampai nika non cooperation movement ini ya kan jembersya halor ba kesokar ki balawan sokar ki balik ini muswa kimdan kanu ru ka ta ka jingsim khia ha ka bai dei bat ka jinglong jingman ka song suk song san ka security jongki bai ba jongi perdo prasnam besong kapur na kapor syapor na dum muswa na dum yo state hitang hadir ketuk anisnam nilai i bakaladan ka jing i ka jing sya thombor jongki perdo prasnam sokar Assam bagi bor kulit nak kapor ke wan kirung bercepo ku Assam jumi Meghalaya bagi wan ban dakhol be kadang kisi kadang dakhol si dakhol ku Assam tementang jela kala raki san pausnam kata jingyo kata stil hon ndai ngi raki kata san pausnam la jandap so san pungut pala san pungut beliau jungi besyak penyap po ki kapur dan ngi pe kumbaja raja sepo halang pi jingja ho raja khapra jing syak penyap jong batang sen mukim pat kesakani ke jingjam tanah kapor sepor ngi ibe pengi be yang ini kapur teng ru kibun ma gini ki illegal immigrants ki basong ha ka Assam side ni gini gisino ki bala encroach Assam kemadang suggestion apa jatalong ki hi kuno ki perdok wasna mi juni ki asyo ha kita ki kharne bali te gini long ki ba ngi iba bandakhol li pun usam jungi umde to ki pendekam ki bor bulit dan di ki bor le no apa karbi anglong ndre ki pendekam ru wat de ki wi pat ki jek benriu tinggi iba ka de jing bom sim khia bat ka jing tien ka jing khauput jong ka jela Meghalaya karang ai bor susu ya sarkar Assam ya ka Assam Police ya ka Karbi Anglong Autonomous Council ya ki leno Assam makin wan ban pendik kandawa pisa ni kinong song ke jongi kemangilai i bajam syahu arajar lai ha ka ba hadu sang hajar ngut ki parado pasnam ki jongi basa si than mul ber mujam ki area ki ba jan wan ya wan bir kila refugee la ka jongo jaka ki hapan sa asasnya nomor ba rasa dawa pisa pala rasa pendik sebab pala mlong su bersong tahu ko ye tingini jingja kila ja kha si kha te menindru sanu rasa penyap tingim tip ke banja hadir tip hadir rasa penyap masipau rasa penyap saar pengut kidang la banja tinggi gini ki program yang pelong ngi kilong ngi kwa ba boro arli ki sarkar boro lagi sarkar government Meghalaya government Assam kumjur ke central government ini bersim kia berpenbaju tahu kurusam ngilada entas pusdam dia kata kejingi jela ke Bapura ndrei kata ke baong ke jingo ke jela ke Bapura kampat de ke Bapura nomor ngi padon tahu kurusam yang kajing kwa kajungi kalong ba pi hakapor bagi ki ye kena ke hill state ki longshwa ke jungi kajing kwa kajungi kalong ba akasi will govern akasi usen syari ukasi tela dengi do no ye kisno kasi hakane ke jepun betput le dengi do no syaka Assam le dengi do no ini jaka ki bahap apa ki hima ki ilaka ki ra jungi kasi kamu kata objektif jung hill state kam shim la urlong tege jikwa kajungi kalong ba kumangi kwa hi ba kasi usun syari kasi kamu borok kisno kasi borok jaka ki bahap apa ka jingpe jung kasi ki di berhap apa ka jela Meghalaya bat di drop hai ku usam kalam minum kalam jaka kajungi kanam sentut syaki wei pat ki jela bat bengin yo ya kata ka jing suk san nomor benjas jam ni kala benjab yang awi kapor tinggi nyai beteng gini ki program tak hadu dengan yo yang kata ka concrete solution negini ki sarkar lasai nilai dengan ka step in solidarity abangin pulong gini ka jingesong pat ba hau khat mur kian ba por lai biji muka dak ni ki jing semulam ya ki bayi ngasem juga tik balakhlap juru pat nasional dan mukro bagi ki perdok pasnam besong rim siap lagi kaput beper di insyong kata yang pelong kajing thang membeti rohadin berhakasi ke bobot pada kemakilapan bet hi nestis pemukro aga jingalang bahkan dan kata non cooperation movement dengan pensyagi kata non cooperation movement ini kan dikapil dan ini kajing kerpat kajing kuntu ya borok
ki paradok parasnan bijungi ki batray kita nak sarkar ki bapher bakin kingdom ni tray la shisni kata kade kan non cooperation movement ngidon pratli ki seng hapo kan North East Students Organization ko Assam students union kadan mangir ngidon di ke Assam kadan ke border dispute dengan Mizoram bro di Mizoram ke MZP kadan akan isu menjuru bukan agalan kadan ke NSF kadan di menta i presiden jungi bat katukan ingut dinangalam jeng Central Executive Council kidan apa kumuluang apa Tripura akaba kan dengan jengjit ikin kam bertema jeng North East Students Organization bat halor jeng jengja jeng ni ka jeng syaksiat hamukro nakaliang kan isur kin session meeting la syai banyak keran banyak penbek nakaliang kan isur kalau pun sengau nakapor hiru ba kan ni jeng ya kajak kaput ke bakaka apa deng dijela ki bupir jeng tan stoi la ini ka ketak sebab palat iki trai mulut kamtam iki tribals ki basong ki border bat kembangan sengau pi ba la de pi le chapo Assam la de kren ki all Assam students union le ni ginu ki Assamese ki trai mulut po Assam mekir kim kwa ba kan deng ni jeng kajak kaput kim kwa kan deng kun nurun ki kwa kan deng bi kata ka jeng stolong sipara para tan chati lamini bangila ban sakiru ba hari kita kapur jengi kemapo lampi ki basa ang tu ki non Assamese ki bombe ki trai mulut jong Assam ni basa ang tungi ki Nepali ti kemapo blok tur kolong kumtahi ti nakaliang di ke jongi habangidan ni nesu ni shim issues ki bupir pada ka border issues ni shim bahkan ni suruh nak por ka jupa ki jingtho ba ki chief ministers ki bupir jongi jelas test jongi than chete lamini bikin penbek no agar kom ka banya biang lang borok kita trai mulut jangan tan sila ini ya urusan dan dengan nak bersungsuk kalau kajang dari kemudian sungsuk sigi kiri kapan kau syap dari bingi ngin hapan yo sungsuk bikin dan kata security kajang long trash wala kajang kari ban ngisa singan pat haki kiri oh nak wede bagi ki balaja berbor hi ki pat ki dan kajang pitar ki dan kajang flut ban ki galak manja ban kung kini kajang jingja amde bakaja tan kajang bener masih dari kijak bendera kalian setelah kepercayai kadang mereka reaction ke balak non violent kalau abdom non violent ngimlah man kiar ni kata hendrai kijing temu kijing angno di kijungi kiseng kalong ba ikwa bagi nosong slong pardo parastam kijungi basa bo kaput kindan nda kata kijing song sengai nda kata kijing song kau ketika jing song jing sa di ga bomlong ka basir ka beret musim hendrai bomlong ka sengai ka behet musim hala ka jong ka kendo siap Balik ke mereka, bangan ikan, mereka polis atau pos dengan bu mukro, kau jan, bapak border ke Assam, pas kita lagi bu bor tu, mereka bagi orang sepuluh dong absen tarik, dah pilih makan absen tarik, dah kan nonton jumur, mereka tu bagi nonton ke polis atau pos, lamar dah, kumbaja keren mending kesengi di orang bah, imat isnong kenya dah ya, out pos, mereka out pos kenya dah, isnong ni kibri ujung ini. Lamar bani pik baja po Mizoram, don bayada yaki. Nama beli ke government kaya dah ki, ke police force kaya dah ki je beri Mizo perbuan tur di Assam ke Mizoram. Dan ini pet anak galan ru di kiban intrude di kiban room jubor ki kulit Assam, idan ki bari act, kimde ki kulit kimde government di pikir ki bari act ni tip kata. Hendrai mengi pada ilong helpless back ilong anam imton menuru menyadang benisne ilam ini. Di halang pi sumi jing hura bertang melumala susah set jap sangun. Mi jing hura tang iba malumala po blok tu susah punya iro ba temenin hamu kro aru lamdan kan ko tiar muri kulit Assam susah ben omdan bayada long ba ikun suat ini tikini gilong gi ba mangi kum kajet ndre ni hapan perkan kemunung indio kita gilang jing eda ba kamram ba khmat hi ketika government kalau kemi ketika government kum kemi ban ai kata security gi ba ba song tu ni kam sim long ta Kemudian sebenarnya pakai iba keren. Kalau susi mending kasih kalau bagi itu, pagi polis mengelak kita bahasa musan goto, kita tak tiar. Lagi polis mengelak jadi mending kiri ngatrai gini ke padon kata kejada gini sanu ke mesin beliau. Hari maki ki phatlang masan siat nakalian jadi Assam Homeguard polis minta, hari ki phatlang pun pagi ban maki ki orang hana bangi kami order na jerong. Te kata ke pas lo gitu ki polis badan benden ada maki hi kidai beliau syak kiba dan syak mensim menteri penyadan takari baca beliau khamtam polis kepada kaput atai ala penyadan itu mensim beliau bandu nak mensim beliau